If go na le seo nyaka go se bolela, e no bolela. Nna go bolela nnete a ke rate se magolo a se dirago. O tlogela bagotsi ba gago ba re etela mo la tseba ga botse gore baeng ba dumelelwa ka lockdown. O tseba seo a se dirago. O beya maphelo a rena kotsing. Nna ke tlo botsa Koko Grace gore a tlogele go tla ka mo ntlong ye next time a re etela. Madimabe a se a gago ntlo yekhwe. Magolo a ka tlisha mongwe le mongwe ye wa nyaka go mo tlisha. Mahlatse virus e gona ya phela re lateleng melao. Ke a tseba gore ke mogekola ele ke nyako mme lefelong la gago le gonole. Dumela ngwanaka. Nka go thuša ka eng? O gona magolo wa gago ka mo gae na? Ee, o gona magolo ka mo ngakong. Nka tsena. Aowa, ke nyaka gore o boele gae. Please, ke kgopela gore o ska ba wa boa mo. A ke go kwešiše. Ga botse ke eng sa go palela ka go jula gae mara? O ra jwang ngwanaka? Ke tenne ka go tla ga gago mokwe. O beya maphelo a rena kotsing. Rena re jula gae go te protecta from virus ye. And wena o nyako itlisha mo go rena? Aowa. A gona ntho yeo ba rego ke boirus ngwanaka. E re ke tsene ka mo ngakong. Aowa, this time nke se go dumelele o tsena. Ga o hlomphe ngwana tena. Ke nyako go bontšha gore ke mang. Tsamaya gae. Ke mang ya bego a kokota kwa lebating? Koko Grace. O kae? A hlenga ke moka bolela le magolo. Ke mo rometše gae. O dirile eng? Ke swanetše go botša Koko ka se? Gane ke Grace o kae? Gape o swanetše go ba mo ka ye nako.